le tua fa ftai tele la le vanoa e o mai ma to fale ai ma to a o ina fo ile ia ma to fitu fai ile tau o le o langa fa tai tai tolu tau sanga sa e o ina ilo o so o ma to lo le ia o se fa tai tai inga le mo ma to ile ia ma to fa pe na na ta pena ma sa u ni le ia le tai tai ina o la unga luenga wa te fina ngalo ia le Leauma tau e te ita ia la unga luenga ma walunga so vi inga lo matua tua. We thank you, Lord. Aftai nga pa ia lo o wai mai mana o mia la vala so soani. We bless you, Lord. Amen and amen. Le te fineo te fiatara noa ele raising leaders for the next generation. Raising leaders for the next generation. Ole awa o ina mo le tape na ina o tai mo lesi tupulanga. Lesi tupulanga lea tātou te tilo na iai. O le matawhai ioi e tātou tai ia o lo o iai le teimine nei. O le awa o ina ma train ia isi tai. O le alama le teimia mailo teimi a e pasi atu na ngā luenga isi tai. Ia lau whapena na umanta te pena la tau. So raising leaders for the next generation. FAATAOTO lusu mule iwa whai upa lua. A pule a mio tonu, oli ele nu. A pule a mio leanga, ua mapu i te ngare nu. Whanga mai lao tau, o le mele whaatatau le nu, au te whaatatau fo ile e kale sia. A le leita i tai o le e kale sia. Manuia tangata. The rise and the fall of any church or any organization depends on leaders. When leaders are good, the organization or the church is better. When the leaders are no good, then trouble will come. Ma o te whai atu foi, so se e kale sia lava e le leita i tai o e kale sia manuia foi na. Ao e kale sia e le leita i tai, ia. Whameltala le si whai whiauna e tau amu ia o kou amu ia o tau e whiololo ngai kangaka le lei o tau e kale sia. O whakula o kala e le ito unu mai le langi tangata lai o. E le ilo o whatu e te le i malama i le amatanga ma le awa o ina ma le training o tangata. It's hard. But I tell you a le lenga ka penga kai woki a koma le e kale sia. O le town fola na o ekalesia le ia. Town fola rio ekalesia o le leo tai. A le fala vave foi la o le lea o ina le leo tai le me town fai. A fonga la fa mai. A pule a mio tonu o oli no o kanga fa ko fa o pule mena a le tai o le ekalesia o fia kanga ko le lo. A fa le tonu le tai le ekalesia o ki a ko amre me. Our job is to raise up godly leaders. Our job is to raise up godly leaders. Mua i to tonu le ainga, whafonga mai. O le kele o ainga dysfunctional leaders, le dysfunctional homes. So se ainga lava dysfunctional leader, e dysfunction for nga ainga. We have seen it. We've just gone through the Nifa 11 tato fianga yai de lava yaso. See, this is terrible. Ale anga le tai le ainga, woki a ko le ai. O me foi le mato e mana o mia ya le o ina le leo tai o ha onga foi tai foi e le fa penga o kongo le kale sia o ngai to ya ngai tato ai. I mean, we are no sau kene ma kwa ule ma we ngie me kai. I don't know about what nga te island na vai ya so yo kai fa makai vo le pule mal sawa le ma a te fa tu ale le te to no la inga manguia le ai a dysfunction kai la inga what dysfunction a como le ai le kalesia a dysfunction te le kalesia collapse uma me ko lo. Le ima se mele le tu tono le kalesia pe a le tai. Le ata te lo inga so se kalesia la ma so fo le kalesia nga le tai. Nei fo no te vai e fo le si ata fo le la fusu anga le si o di ia nga fai mai kongo Facebook.
Yo, tai o le ekalesia, o le fono o le ekalesia, e whai fusu ang. What a shame. It's embarrassing. Ma o te whai atu o le makoi kahunga grava o le mele, o le me whai la lea te taunu so se ainga tai o lo i se vai teimi, o le lato matawhai oi, o le raise up o isi tai e whapea nao na take over inga le ngā luenga. Ia han mai le ngā luenga, ilisi tai a lae solo le le ia meu. Ana la le o te vaina iei, o isi e kalesia e solo le le kalesia nga oki alwewhi au, collapse a koma le mea awa, na alwewhi awa lenga kewi inga le mea, a o akulo isi kupulanga lewa iei, e le ina ta pena e collapse loma le mea. What we need to do is we need to raise up good leaders. Train the leaders so that by the time malka ko vai kai mi pasi e kulunga luenga lisi tangata ala take the blessing ka makwali le. Grateful le tu umatu viliamu e pasi mai ato o le makua. I'm so blessed to have to after Viliamu, a great leader, another great leader rose up to the challenge. Sekila, I mean, look at any country. Olo ia ni tai le lei e manuia fo le natu no. Ai le lei tai natu no ia o ki a kole me. O le mele o te whaata o ia, o le makwa i ka ua la le mele, o le ao o ina le leo tai matape na pena tai ina ia pasi aku le polo e le si tupulanga a lai le lei le alu o le natu pulanga. A pasi aku le polo e le si tupulanga a palasi le polo e woki a koma le mea. E ka ua la le ao o ina le leo tātou i le tūlanga whaita i tai. Thomas Babington, a British historian. The highest proof of virtue is to possess boundless power without abusing it. O se whamanu ianga le avatu ia te oio le pule ma le malosi e te tai e se mea. Ai o se maa laia pe a e abusinga lo power. Ai ala foi nga abuse le power. Anga kapkele mal malama ile awa onga tuspa ia ile me ta o le fata itai. Mena le ta hunga e tele le tato awa oina. Dalberg-Acton, the English Catholic historian. This is what he said: power corrupt, absolute power corrupt absolutely. Anga le mengi o le power e whaingo fianga abuse ka ngaka. A wafo yo lau ia te oe le malosi e mawhai ei ona e whai au whai unga. O ia te oe le malosi e whapenganga a waku wai lau pule. A le malama tātou le whaatūlanganga e le atua e Iesu ke wiso o le mele o le taitai. Wako lapsa a koala ma le mea. O Iesu la, o lana o onga whaataitai whai mai. O te le isau e au na mai tangata e na o sau o te le mea langa ka o le kai. O le taitai e au na ai le au na mai tangata le taitai. O le principle fa la na Yesu a mawhainga adopt te tangata le principle a Yesu ma ngai i o le solo le. Ia e talu e whapena fui tono tato ainga. If we are in our families, to serve our families, to make sure that we're serving for the good of your family, the family will be happy. Our desperate need today is to raise up godly leaders. That's our desperate need. Our desperate need is to raise up godly leaders in all spheres of life, whether it be home or whether it be in the church or whether it be in the secular world. Oh, I was thinking of so many things. About funga mai.
Ele ai ma se mea le kau ke expecting ai ka mai kia ka ko whangau. Pe a le ka ko te inga i te tonu o tātou ainga. The most crucial thing that we must do in family is to live and set the example. It's a lot easier for your family to follow you if you set the examples. I grew up in a family, you know, there wasn't any proper teaching on leadership. And I have decided that the best thing I could do is to make a start. Let me make my own start. Le mea la sitting among a ele se start ho le nga face ma fo se kanka o le start nga mo me ko la fiong pa ia le atua. I tell you, if I didn't read the Bible, I don't know le lopo wa ulis kanga ka le lopo ulis ka ma piko sitting ale anga ka ingo lo ai. But you see, the blessing for us is that we have the Bible. Let's have a look at some of the leaders in the Old Testament and what we can learn from their lives. We learn from the mistakes of the past leaders so we can raise up great leaders for tomorrow. Let's have a look at the first book of the Bible, Adam, Genesis 3, 1 to 7. Ile ata mai le ngata I manu umo le vao na whaia ele ile atua. O whai mai oi alfafine. E moni e ana whetala I mai le atua lua tele a aila au umo al whaatoanga. O na tali atua ile alfafine le ngata. O fua o la au al whaatoanga mate a ai lava. A le fua le la au e tonu al whaatoanga. Na whetala I mai le atua. Au mate a ai. Au a fo I mate papai atu iai. Ne I maoti. O na whai mai le ngata alfafine. Lua tele e oti lava. Awa o sila fia le atua. O le aso lua te a ai. E popula ai o lua mata. O na vea ile o lua e Peni atua. O lo o iloa le lei ma le leanga. O na vai atu le alfafine le la au. E le lei lava pe a ai. Ma ua mata ngofie mai. O le la au fo ia o ngai. Ma ua le poto. O na tango ile o ia ilo na fua. Ma ai ai. Na ia avatu fo ila na tane whaatas mai ia. Na ai ai fo i o ia. O na popula ile o la ua mata. Ua la iloa. Ua le lava la va ila ua. O na la fatua ile o la ua le mati. Ua faimo la ua titi. Fala o le mele. Adam, as a leader, did not take the instruction of God seriously. Adam, as a leader, did not take the instruction of God seriously. It is a common trend to many people. Le mele o le lema mafaya tatou le fato nunga le atua fai mai le atua au le aia fu le la au ele I mamafa le mafo fau a kamu le fato nunga le. And there are many times ele mamafaya tatou le fato nunga le atua I le mea ele ka kau o ngafaya. O le si mea o te faitau atu le tala lea. O le loa a kamu o le tai o lona ainga le me se la e whaalongo wa la e whaalongo kula e whaikalangwanga a lona to o lua malengata la e whaalongo longo iai e le onga o le mamafo le whaatonunga le atua ia a kamu wa le popole ai a kamu le me le whaalongo longo aku le tala noanga le tala noa o le whaalongo o le wa a makanga wa maisa kange pepelo le atua la e falongolongo mai ya akamu le mela ku ngofo le leia a ke lol menga le ngofo le leia anga ele ka u ya ke ia le fatonunga le atua afonga mai most leaders and most fathers, they don't really care what God says, so they know what's going on inside the family that is not right, but they just sit pretty and be quiet and do nothing about it. O te whai atu foi, o le attitude leo le ko kele o isi tangata, e le ka ua ia la kou le whatonunga le atua. Me whai ngā e le ke wa isi kanga, e le mamawhai ala kou, e le mamawhai ala tau le mea whai mai le atua e o le whaia.
Ole mela na suso o ya kamu. Then Adam decided he will participate in the act of disobedience to God. So Adam decided, okay, ele mama fakele ka ole mela, so might as well gang up with my wife, let's go against the will of God. Afonga mai la ele se mea founa le mele o le mele le ma sanen tupu le ma mafal kamalo le mele fa mai le tu e le fai fa longo kwa le mele kupu ngofo le sanga me fai ai, and he decided that this will continue on until they found themselves naked. O te vatu fo le fia fina afa pe o se tai le mama fai te o le melen familia tu o le fai. No fai actually the same thing that happened to Adam is the same thing that will happen to somebody that do not care about what God said don't. Ole downfall for inga ole kele o dysfunctional homes e ngai. Inga te va ai makwa you just it's a shamble. Le la watato tilo le si mele na tu like my nei. Man, it's sad. Le impact la le wa kupunga le mele to tonu tamaiti male inga, it's massive. Not one person is affected. A lot of people are being affected by this. Because one man made a massive mistake, and that man is a leader. We all know ole angasala akamu eva le ukako fa penge yai. Ya tele ngona tele o mali mengi pa nga fa pele ile mele na tupu. Ai vai yoko ele imoele anganga le ai fe ro ile anganga e tu ui tangata ai mai sia tai le mafo faule a wole care for le mela fa mai le ko e wole faia ya nga ya no ile ele ma faiete o ele mela fa mai le tu wole faia. Amen. No lua kene se suma le ono fai upe fa ona arwa ni le o ia ya akaro ona toa ile o ia ua iloa e ia ua toa o ia ona whaare au ngā ina le e ia o lona matai whini. Yeah, amen. O le mea lona lua, o le mea se le na whaia ape amo ua whaalongo i la nāwa, ia te le loa pa o le mea o fia ape la amo o le a mawalan whaalua, alai o lolon to o lua, ke le lopa ng fia le mea na, ke le lopa lalaga me vai. But I know one thing, a leader who makes a mistake can be a disaster. All because o langa laua se chest mai el fafinga el me te tauna fai. Ia ua kuai wa o mafo fau o sawala iai. Ua fai ia si kuai o le melenga polo misi mai le atua. Ua umanga o la fo ile e whaangaki ngaki la ka akia ia le plan le atua ma le teime le atua. Alela umanga o ia e whaangaki ngaki o solo fai le advice lea. O le advice lea le leu kako wa ingai kaua le fai ingai o le Middle East. Because if you look at it, o le whaangawa i Samaeri, ma le whaangawa i Sako. O, kangi fia ka usanga lai kaula vai o ma le teimi nei lai taua. The mess of what happened because a leader did not take God's instruction seriously. Ya le ala ua fia se furu tau sanga o fai misa ia le fai ngai. And if you look at it, it's terrible. The bloodshed, the number of people that are being killed, all these years they are still fighting. All the Arab nations against the one little nation called Israel. Because on the Merlena tupu ia apero amo o ia le tai saka kaunga mafo faule le ia le Merlena na fai maile tu e te ia ele te mena fai. Ya tato loala tau te lata te pese o te mala o fatu atua apelo amo makau kia ke leo fako o te fatu foi. What an amazing leader with a lot of faith, but made a drastic mistake. Haya fa an ke leo fako ku e mo kwase se singi na me fai.
Yo, fai ana matua I te lea tatou whaatuatunga, ai fai ana me se makape ia le maka. Amen? O lona tolu. Moses, Numbers 20 verse 7 to 12. Pe talai mai le ri ia Mose o whapea mai. Ie avele to mai e au whai mai whapopotonga o e maarona lo uso. Mai o lua tau talatu le papa I o la tau luma. Ona fo ina mai le e ia o lona vai. E te whaatafe mai fo I le vai ia te ila tau le papa. E te whainua fo I le whapopotonga a toa ma la tau manu. Ona ave ai le Mose o le to ai luma o le rii. E pe ona polo ai mai ai o ia te ia. Ona whai le Mose ma arona o le whapopotonga I luma o le papa. Ona whai atu le o ia te ila tau. I nā whaarongolongo mai ia o tau e ua fau vale. Ma te whaatafe ina mai ea le vai. Ai le nei papa mo o tau. Ona si ia le Mose o lona lima. Ma tā whaaru atu le papa I lona to. Ona tafe tele mai ai le o le vai. Ona whiinu ai le o le whapopotonga ma la tau manu. Ona whetalai mai le o le li ia Mose ma arona. Ma arona. Na o lua le whaatuatua ia teau. Ia whapa ia ina ia u luma whanaunga Israelu. O le mea lava lea lua te le wha ti ai le nei whaputonga I le nuu au fo ina ia te ila tau. Ioe, I ele li. O le mea no tolu o le problem lea a Mose na mafuina le o le nuu na folofolaina o langa problem o le ika. Moa mua na whai atu ia le atu ia Mose ka le papa sau le vai. O le mea lona lua lea, na whai atu le atu ia Mose, alue fetalai alue fai I le papa. E a lakulo Mose ua ika I kangaka o le auloku ia, a ika kaka le auloku ia, va ai le auloku ia ka loma le papa. Ia wa tava ai le mole auloku malepe o le ika o le whaiwhiau. Uka kilo ange kai le mole auloku ai malepe o le ika o le whaiwhiau. Al mena fai Mose makua o le tala o le whamatalanga le sau I patatu whaitau dai. O makua I fai Mose le mea lea pe wa koi le pa I o le atua I tangata. Langa lenga fai ngai sau wai mai wa e fai le mea lea wa koi o ke le pa I I lumo tangata. O le sila lea whawhika auli o menge o kai. O le whawhika auri leo te whatu kako uma e le vea I ma e le I'm not exempted. O le mea leo le kai ai mai ka ika. Wai oi, ma koi ma le peas kako mea lo mai ka ika. E oi, e le lei alo wika o onga kukongu lau le fia e iai le kai me so da au dai. Ai a palo wika I lumo kangaka wa fa'alia koi le mamalu o le atua I lumo tangata pe ava pe ma koi palo wika I lumo kangaka. Mai selan me fo le wa ika oke lo kangaka le oke la va ngaka. Be very careful. Mai ka kaunga control le ka ko feika. E ai le awala sa ele o fa mal tu pa ia e makwa ile ma fainga ika se o tala tu pa mai a ita awa ete anga sala o lo no winga this an allowance for you to be angry. Pato kai ele faia sanga nga luenga ele melo le ika ia o tala la le atu no faia Mose mai ale atu a Mose ona wa e ika o le almela faia te oi. Yeah, ole ikala Mose fa mai dole atu a Mose you will not make it to the promised land. Ole visiri nga o Mose ile langi kai minga maliwa ole kari I nga o Mose. Ole lalo langi le ka kitala ngo ia. Ole o isala eru ele yo ia Mose le ku vai Mose le promised land, the physical promised land, but he is in heaven. Kele lao mea manga ngai ele lalo langi ni ngai. You will only hear about it, you will only see, but you won't experience it on olo wika. Ole awa onga foi le ata tu tonu le kalesia.
mole so se kai o le ekalesia a eita nofo ilalo ma fau li leile impact o lo wika le la kupu. O le whawhitauli lea, na oti a mose ele i mawhai e mose ngā konka inga longa ika. What a great servant of God, makau kia wa venga ngā whai, a ele i mawhai o na whai se ngā lua ngā mose lona ita. So we could be amazing leaders, we could be amazing preachers, but we destroy our lives and ministry by your anchor. Amen? Pa mole mole, o le mea lea te tau o te whea te wau i tato e kalesia, pa mole mole tai. Se a ika yeile, there's a nice way of presenting your displeasure. E yeile au wala e whaau iaie, whaau wala tuailo, whaanoa noa mo lo le fia. Be very careful how you explode in front of people. Langa e ke le impact o le kale sia matangata. Pe ao inga explode no wika ilu matangata pe o le melen fai mose. Amen? Amen? Remember, o kai kangaka are the sheep of Jesus. People belong to Jesus. Leaders, we are leaders that shepherd and tend the sheep. Amen? O tangata o mamoe ai, ele ni mamoe, se people ni mamoe se worship center, o mamoe a Yesu Kristo. No wonder why God said to Moses, no ofaiati ati o ai wa o le mamalu i lumo kangaka o ngo lo wika. Kau kia na le mena, o le mamalu o le atua i lumo tangata o no explode o le fia. E fatalo fatalo o tafa me fai ia. Io ai ale la vango e ke kai o ki songa i ka kele. Amen. Saulo mo Samuel sulima fa o po fitu le iva. Se Saulo ya Amaleka e pau mai havila e o isura o lo fea ngai ia mai kupito o ia pu e ola ya akako le tupo Amaleka a le nu uma o ia fasioti ate ila to le pelu o faasao e Saulo ma le nu ia akako mai au pito le lei o mamoe mapovi a to mai au pito iai ma tamai mamoe ma mele lei uma wala to le mafafai o na fao matia a o manu uma waleanga ma mamai o matua fao matia ia Funtolo. A wao le fo vale e tusa ia ma le anga sala o le whātau laitu. O le whina vale e tusa ia ma le anga o le tapua i tupua. O e la fua i le fionga iova. O lea wa la fua iai o ia te oe ia le whai matupu. O na whai mai leo Saulo ia Samuelu. Ua o wanga sala. A wao o tu mawaenga i le fionga iova. A toa ma la upu. A wā sa o fefe i le nuu. Ma o wha longo ia la te upu. Amen. A wha mai la o Saulo. O lona o langa whaataitai e whawhiawhia i tangata e le whawhiawhia i le atua. Ioe. Whai mai tala Saulo. Wa uanga sala. Wa leanga keilo inga. Wa whaalongo i kangaka e wa ule whaalongo i le akua. See, this is one of the biggest mistakes most leaders do. Is when you try to please the people and not God. Amen? If I might all that well, that's the majority. When God says it shall be done, nobody shall object to it. Ole kaimi ai fai mai ele atua ole majority nga. Mai ole fallacy fo ile ai mo ko kelo kai. Ole mena ai fai le mela fa malia i loto tangata e tu le mela ya la vatula so ta ingole mela. I tell you when pe o meia na mai ele atua i tato stato apostolo maliu neles a William. Oh kase kelo me ai fa longo la wa ule ma sadina yo. Ole te il wa ile leadership mo. Ka ki fa longo ala itala tangata fa longo ho ile le you know which is sometimes we are o longo no tangata ole it's too much going on at the same time it's you know this is well la mo ba ki ai markelo isi me pega
But William decided to listen to God and not the voices of the people. Look at what God is doing right now. E le mawhai fo ilana whaatau nu le mea le mana o ile atua. Be a whai mai le atua le mea whai e whai mai kangaka. It's too much. For a leader, when the Lord speaks, that's the majority. Mai mai lo lama le tai e whapenao na whai le mea le mana o ia e whai. Ia le atua, ia o le mea ngai whai. E le ai ma se so ka koe kuma ke ke e iai. O lo uno fo whai ia ma o mawa whau i stato. O ka ora ke mga kua lisi kei minga makuai lulu al ka kou loku o le kausu enga se te pasi lo le whale lea. Ari na yuso ia sa. Hale kei minga lulu al ka kou loku o le kausu enga se te pasi lo le whale. Aya. Aya ari. Ia e tingana lulu kinganga Amerika ko surua e lima se lau kala kinganga waleanga umo kalima kalkalanga waya ho e ele manga yo le me lu style tu. Look at now, this is going to be paid off by December. Anga ka ko le usi ka ile le apua fa fonga mai o le lua afe me le ka ke lisi se fale voele fa vau e o ko lisi ka usanga o ko lua afe le vai aso e o ko lisi ka usanga o fa afe lisi ele ai ma se me ko e fa ngofie ma ke fa ko ke e fa nga ka me o ngole le usi ka yo ngaka. But a leader, if the Lord speaks to you, don't listen to the people, listen to God. Amen. People are people and sheep are sheep. Mai William e kau whea isi mā moe, e kau whesua isi mā moe, e kau mumu isi mā moe, e le te tauna whaalongo se tai tai i leo mā moe, e tauna o whe i e ala koua. Whe i e ala kou, a e te whaalongo a oe le leo le atua. E te usita i a oe le mele wha mai le atua e whai, a e ko i pe ala kou i e whe i a sua e fa ia wa le nga foi kai mi okale ke lo mau kala nga fa ia ka ika o ika viola yo. But I tell you what, if you at laino le tu le sungal tai tai fai le me le fa mai le tu po le ala mo le fe i o ma moe fe i ai pe la ko ai fai pe o le me le mana o le tu Samasoni Famasino le matau mo patau besu fa mo al tolu ia. Palu ifo Samasoni te ta fa ino fili ele o lo le fine ti menata o le fakino Kristia o le nei yo no al mai o ia fai ma wa ba fai atu ona fai mai le o tama ma lo tina ia te ia ele ia se fine ia fine o uso ma lo no uma ina we alu e fai a vai Filistia e le pertomeina o fai atu Samasoni lo tama ia au mai le ma au wai le lava ia i lo manatu. Amen. O lesi lea le sona ia o ina mai tātou from the past leaders ia o le tūleo ta mai tai o nai teine tai tai pe mei o lau kama leo Samasoni were fairly in love with Delilah, as we all know, and he decided to go against the will of his parents and went and married Delilah. He wanted Delilah instead of a godly woman in Israel. Now we know what happened to him. Lost the anointing, lost lona valaau, lost uma mea uma ilona leusita. Ya, ere se mea whapea, ere tupu le mea, wa tupu whawhia ele kalesia. Ya, mau te whatu fo e mawhai ana whaososoina oe, ele aise o kako ele whaososoina, but what God desires of us is don't fall. You may be tempted, but you know where to cross the line. Amen? No, Jehoshaphat.
Lua le no fa inga tupo na no tau pa tolu fulu fa pa tolu sul lima il tolu fitu. Ia. O se sela. E rola po longo de chamis quote su e mai la vesinga. Pa jo le vese le o te tilo ai o mo wrong connections. Pa mai wa alu la tama le Yosefatu. Wa fai le lafia ngai nga male atali o apo. E o fai se la pising si va. O lo la ori fau va. O le tamatalanga tu se pa ia nga collapse umanga mea ele ai ma se va nga mingoi nga umanga collapse al pising si ala ori e kau fai. Yosefatu le tupu a mi o tonu le taitai a mi o tonu. Ai fai la fai nga wo ma le tangata a mi o le anga. E le mtau po e lusful. Menga ke fong. Wrong connections. O mawai e mea, o na whaatasi matualeanga. Ja. Na ia whaatasi mai e whaiwaa ai. Ja. E o tāsesa. Ja. Na tō whaiwaa ai esi o kape. O na wawalo leo Elisara, le atali o tō tawa, o le maresa, ia Yosefatu o whapeatu, o whaamale peina le li ia ungaluenga. Na o e whaatasi ma asaia, o na le petia leo waa, o le mawhai ai o na o i tāsesa. Ja, nga. O lola o li e fai la pising si va. E le ima se va nga mingoi. Nga male pele pea va e lungo le wafo le ima se be nga mingoi. What I am trying to say, o le mea lea, a godly leader who tries and connect and hang around with a very ungodly leader. O le mea foi na e tele na whaale e tonu isi teitai. O ngore se seo kakare ke pipi ai. A se seo kakare ke pipi ai. Woki a koha male. E te tau lava e te tau. You should choose your friends wisely. If you know that some of the people o laike ko ngeki ai, ele o feso soangi lo o langa faale nganga, ele o fa malo sia oe. E ke lo inga o le makwase se ai sa pangia nga mela e fai. Disconnect yourself. Still love that person, but don't hang around with that person. Mai o ka le simpo yo nga me alai fai ai si ka ngaka. Ki nganga e loa, ele feso soangi ka ngaka la ke ruo wo ya oe. Ala ke alu ai e ke ai longa fale e ke moe ai longa fale e ke fia ke kala ngoa ai ala ke lo le o ka ngaka le fe so song ia ke o fa vai oe. A leader, a good leader, chooses friends wisely. Hang around with somebody that is going to help you get better in your life as a leader. If you know that somebody will hang around, still love that person, but cut them off your life. Number 7, King David. Lua Samuel was futasi. Ona sagwa ile o ia ya te. Ona la mo mo ile mai. Ahora sí, la fama ma o ia Ona ile o ia i lona pale. Ole problem at Avita, ole in the area of sexual life. He had a problem he had a sexual problem. O ka vika la, ilono langa fataitai. Nga kele ia tresinga la wal fa fita uri le ia na ia Fako a le na langa le songa inga wa kupu le whaala velavi. But many leaders, o le la tau lea whawhitauri. And I tell you, o le si le whawhikauri, o le makua i ko a ken leo tangata ua whaina ai. Mai ele ai ma se o kako le whaososo inga. But know where to stop. Amen? Ka ko lola le me na o ia o ka se ke le ba mai le tala le tu ya tavita wa e fai le me le ele to e lu ese le pelu malo a ingo kai mira le nga sa wai ia fo ia Absaloma
E mea sa o pisa longa mana fa so ka vika fa mai. Nga alu a pisa longa ave umato lo ka vika ele kum le fale. Ia fai ele o mio makanga nga e fa makamaka o makanga. It's amazing for ele meo or areas of tato langa that we have never been able to address. If we are leaders, tato tai identify areas of weakness and do something about it. Awa ele faya. I tell you, ia le kai me catch up ai ka ko. Ele le ia le faya sa unga luenga ele me la te loe te vai vai. Number 8, Elijah. Mo mo tupu lo mta pe suriva fa pe tolu le fa. Ona tula ile o ia o tiliola. Wo o ia perse pa yuta. Wo tu o ia lan au na ile mea. Au anu o ia le vao o le savalinga o le aso etasi. Ono o ile o ia manofo ilano le ratami. Wo ia fa atonga atu ia oti o ia. Wo fa pe atu le li ie so ia. Ie ave ese lo wola. Au wa le sili ona le leio au ia utama. Amen. Ole mela le na fa Isaiah. What a very powerful anointed servant of God. I fifia Isabella. Avong mana yai tangata yai le nganga le the domineering spirit of Jezebel. Ole lako ngaluenga ngafainga sente mai sa kangi ia le nganga le kongo e kale sia o mai fa fifia ya fifia. E ke mai fola e ia tangata fa pena I tono le kale sia o le la ko le makafa yo fa fenga o fa. You as a leader do not fear Jezebel. Awalamane e fe wa le upu ale tua na faia esquero wa mo ko fa malolo mo au wange e fe se kangaka au wange e fe jesi. Au vai yakula ya ke oile tala e fai rol tala. Awala mangi FF awala nganga le e sau kongo le e kalesi o langa mea le fai e manga e fa fefe au ngale tua. You shall never fear. Awala le utatu te tiro le mene tupu ya Elia ma tala tu sipa ia o ka se ka u manga fai le va venga lunga le mango kamelu o manga o mul tau langa I lunga le fasioki ya profeta pa Alan profeta a Sarah mai e valu se lau limas fulu kanga fasioki nga lava sa ulofa mai apo so lau so fongu alu la ko alu aku la ko area kipi ya apo. That's how powerful he was. And then the very next day, if I might malkala Isabella, le time fa Peni taya wo fasioki o. Alu la ko. Now I know ole si lefa fitauli I to tonu e kalesia e ai al tangata ia ile nganga le o langa ia me pe fa fefe au I mea o si fefe au fa ku faile me le fa mai le ku faile me le fa fefe nganga le yo ia po ai la so o ma po ai nganga le la pasi ia le loku pe uma lo kaimi hallelujah lo. Don't fear anybody in the church. Do what God says. Live right and don't fear nobody. Amen? O mea ia o le songa ia le o ina tatou ina ia e malama. E le ka kaunga e fefe se tangata le kasi ia tangata te fefe ai o ia o le atua. E lua la vaenga o le o le olanga fata itai o temna o sea te oeka ko malolo o le fefine me mo your personal development as a leader tolu le yoane mta mo fai opelo e manuia I me uma mai e malolo fa pe ona manuia o lo nganga me mo la le olanga o tangata fata itai as a leader do your personal development. Vayoko, it's a must for everybody. Ia fai ia tinae lowo langa fataitai. E kolu lama enga ngai tala noa maile apostolo Ioane nga ole tino, ole loto, ma lowo nganga.
Pa mai tala Ioane pa mai. Le au pe le o te loto ina ia e manuia I lo loto, ma lo wanganga, ma lo tino. O le fata o mara malamangi, le ka unga ke lo le mea leo le fai o lau personal development. Le ai masese o tātou ngā kako mai lo kai ma ngia long kako kai le ai. Everybody did, and those that have committed to doing personal development, o ka ngaka foi ngā leka ke vai e se manga ngai o la ko wolanga. It does not matter where you come from. I have seen people who came from awful dysfunctional backgrounds, but then I've seen them develop themselves to great people. I mean, if you look at ngaka e ke loinga nga fanga ngau mai e le se ka ma le se ki nga, and then God put them together and used them to the max. And one of those people is William. Le fai so o al tau tinonga stato ata ma apostolo. He grew up with no father, no father there, was only a mother. And then he worked on himself. Ano mo so se kai e ka kau me mua look after le leika ko kingo e le mangai ai o le mea e le mangai le me le mai a ka ko mai collapse uma me la mga ole ku e fa ngai ka ko langa pe ka ko mai ya le sia le me ki nga ka ko e ki nga e fa ya le me pulana kam lo makuai ke kam lo makuai ya nga fai ale vaila o sila kanka o le lai ki o makuai lai ki a o fo linga ngai o makuai e makunga yo fo linga ya sei fai lo loto le sikangaka tai e ki nga e lo le anga yo mela e kupulo lo e le ai masa nga luenga e fai ai fa fonga tol fa to fa upulu tol ma ya ia sili ona leoina o lo loto na lo seisi mea awa e tupu mai ai le e ke fiu e fai mai e kia au e le ai e lo le mea o ke fa kia ke o le mea e kupulo lo ko nga ke a mi o mai ai e alanga a mia fa penga anga ole menga ale o ke fa ke oe e mana o mia lo look after fa le lo loko e ka kaunga ka po amela mai lo loto e au nge ile anga lo loko a e lo le menga sau a wa isi ka o kala isi ka ngaka po le ami o le tika ngaka e wa ye isi ka ngaka vai e o so fu alo kai kai anga mela fa Akatala tu si pai mai leo fa le lo loto. Anga le mele le fa mai la apostolo mai ola u te talo le ia fa mai ia malo lo ina lo tino lo loto malo wanganga. Olo no winga e manga mia le fa ka ko personal development in these three areas. Jim Rohn once says, "How work hard on yourself than in your job." Work harder on yourself than in your job. If you work hard on your job, you make a living. If you work hard on yourself, you make a fortune. Afunga mai la oe. Ao nga makua ile lei o nga ka penga oe. O le makua effective, productive lo ngolanga. Ai afa pe ke nga lue malu si lo ngaluenga. Wa halu malo malu si lo ngaluenga le ai masau me ofe ke oe. Ia e ke struggle mai lisi aso e ke o kia ke le mafenga e whakawose me ke lea. But if you are a better person within yourself, they will pay you according to your value. A 10 areas o kako langa ka ke loa ele o lelei. Me ala ke lo inga ele o lelei lo langa ko ye sa fa mua. Ele me no fa longa ye so ia o kai da onga o maka upula ke vai ai.
foi le spend dai so kai mi ke lenga ke vai ai ta pula ke malo si ai ngas kakia foi le o ka foi ke longa ke mako extra ko le ya nga khule yeso kai mi fe lo a wa fa pe pasi maka u ka si ai le pasi maka u ya wo fe yo la ko me ya já fa pe nga foi oi ole sila kanga ele masanga ngalu ngai fai ai ya la le kai me sefe za lo mal fa fi kaudi. Many leaders are good at doing the works, but they forget the focus that they need to develop themselves. Secondly, melonolua. So se kai ya e ke manga o mia se kanga ke mentor inga oi. Koe whaafonga mai ke manga o mia se tangatanga ke mentor inga oi. You need a mentor at home. You need a mentor at church. You need a mentor at the place of work. O le whala ve lame la ko ke lo kangaka e alanga le mawhai o nga e o ku langa le lei o lo o langa whakaikai. Anga e ke le manga o e mentor o e sisi. O lo wa ma fa iai e ke loa e whai mea le la whai te to o lo ku tia ku kongo le fionga pa ia le atua le ka unga ke lo le mea le o le whaatanga o le tangata matua wha le anganga ke mentor inga oe e ke wha longo iai langa whaukuanga e ke aski ai mo sanga whaukuanga ia ke oe inga ia manguia lo o langa. I've never had wako au loanga ke minga o mawaila o mentor inga o whaula inga ma futa matavale wako au loanga o yesi tangata e whautua mai lo o langa makala ngoa mai lo o langa. Let's have a look at Moses and Joshua. E soto alu sumo le whawhai pusu tolu. Se mau tua o Mose le ole O Fakasi and Mose ma Joshua. They went together. They set out with Joshua. So Moses and Joshua go together. Wafonga mai. Aua ke fia uru maloma ele manga o bia se kangaka ngake whapenganga mentor inga oe. You need a mentor. Menga lenga successful o langa oisi kangaka. Anga lai whaatanga i la tau kangaka e mentor inga la kou. Vai oe. E ele teimina mai e le atua kangaka whaaku i oluma. O le function o kangaka e feso soangi lo o langa inga ia train ma pera ai oe le lumangai. Ai ele manga ola le tangata na no fa tu le to oi woe unto you because wa e ngofo ma ke el tangata sa te tauna e a vaku e fai mau mentor e so to suma lo su fitu ia o pa lo atu yo su le o le no o lo ala la ona fai atu le o ia ya mo o le baba o le taua o le o ala wa Joshua learned how to hear because he is right next to the leader. He was right there with a mentor. So the mentor taught Joshua how to hear. O le downfall nga, ma le mea ngā lai ke wa ia paka lunga yo langa o isi tangata. Anga ele manga nga o ingi mentor, ele manga o se kangakanga ke mentor inga ia. O longa mafau faula iai, wa o loa ya uia fai, o ke le manga o vaise se faa lave mai, i au fai unga iau ke manga o fai. A le fai lave, e stupid e o fai unga e fai isi kaimi. The longer the mentor lives, the more that person knows. Make no mistakes. O le umia nga ora kanga, o le kele fai nga o mea nga keilo. Yo, rgebe kaimi, o ma le fi popoko kamiki. Vai oi, o le umia nga ora kangaka makua, o le kele fo inga umia nga keiloa. They lived life, they understood life. E so te tosuma tolu fa psutasi ya. Joshua did not leave Moses. Afonga mai. From the very beginning, nga alua ya Joshua pipi ya Moses. Never leave Moses until when God said, Moses, your time is up. Now the leadership is going to be handed over to Joshua. If you want your life to be at the next level of your leadership, stick to the mentor.
Ai ala au kala, you know, for the whole time kamanga ruema Williamu, I decided to stick to Williamu. I knew that the only way to do it is to stick to the mentor. Listen to the mentor, obey the mentor. Because o kivakia ki oko, ele ai ma se mea e whakamala ile atua, ele kangaka le ngaku ele atua yo au kafa, e ngaki a vea wao le si kangaka, ngā mai ele atua kangaka ku ia ki o e whesosoangi lo wolanga, e manguia lo wolanga. Ai e ke lafi fo yo, e ke sola i fo yo, e ke ngimo i fo yo, ke le kai e la kalaka i kangaka le ngā mai ele atua ia ki oi. A ke ngimo i fo yo, e ke ngimo e ke le manga ke la kalaka i ai. You do that, you're in trouble. Because you fail to be alongside and right next to the person that God decided to give you, to help you. Amen? Nga umalawan kayo mo se ele ifay nga ka nga file feeling or ka nga and over nga lu. Ele ifay ka siya nga ilom from the very beginning ele ia ese nga ka le mo se. Pipi ia yo so ya mo se. O lo le taimi o mal taimi mo se ele ifay nga ka nga file decision. A me fola nga le nga file ka nga file decision o isi e ka le sia. A wale o kai mo la o ki mo se la alu mo se le langi. A wale lopo ele lopo ya hell over yai. E mamau mai o sua ele ele mas o sua la kala mai mamau mai o sua kami mamau e vai ole si o sua. In order for you to make that relationship work, I made a decision to stick to William. I made every effort to get close to him. Does William want to get close to me? Well, he's got a lot of other people and many other things to do. My job is to get close to him. Who will do that? I will do it. You know, and I tell you, I've thoroughly enjoyed my time with him. I've had some intimate talks with him. You know, and I know his heart, I can see. Okay, lo fakula fa pe ko ke. Le la te fa te toi. A makol kang ele ku kang ka ia ki o fe so song ke mento no. A mo te so sola. O ki ngi mo foi o e ke le mangwi ai. Yo la ngi mo foi o la fa fa ma ku se upu ya o. Yo e. Amen. Ma ku foi se text ki o some of you just awang e mga ku fa pe. Si waki nga foi makangi me ari o se pia sen so mai me. My aim is to touch your heart, develop you, and make you a better person. Amen? Elia mai Isaiah fa mai le men fai nga saua o Isaiah o Elia kongi longa ofu lungo Isaiah nga palasia ofu lungo Isaiah ki ai uma Isaiah mea nga mga awai ai alu ya ko muli o ke fa kula maka o kiele ko nga muli ai ya le mele ka o muli o fiu Elia vai ko ai alu o le wo sawi a fonga la ia ile wa mo tupu lo na mta o pasuma le iva fa o pasuliva lu futas wa Elisha mata ele lua se pulu ma le lua na mo ia te ia ta ia o le lua na ki to tua o ia de Elia ia te ia mala ko atu ai no te le lunga ia te ia no tu le io kobi ai tu no ia ia ma tai na ngai ma fisi un miole vai tonga tu si pa le la va ko o status here o le mentoring process on sai ma le la uma o mai ki kala fa mai lo la ia le o Elia ia Isaiah mai wo fo i anga le la wa le spikola o fa mal kala ai fo ia Isaiah Elia o ke le ngo fo i o ke muli ia oi ka ke o fa tasi ma oi o va mai la o ki kala le wingo le ngo ki kala it means a circle of stones.
Na o kele la me ia fa nga inga kuspa ia fa matala le mene o le ma. Ai o le ma o le me malosi. O le me fainga tao na fa le anga ina. O le winga fa le anga o le me lea. E ke manga o mia ngi ka ngaka solid people, stable people, good people that surrounds your life. In order for you to get better as a leader, e ke manga o mia ngi ka ngaka malolosi ma ka ngaka e fa pena on a staple lako o langa lake surroundinga oe. Meaning, you must choose the people that are strong spiritually, solid spiritually, stable spiritually to surround your life. Because those people will speak messages to you. Allow those people to shape you and mold your life. Ioe. Ai o lo o wal ko kele sikamaka. E kele manga o e ke alu ke lua fele le fa kasi male a eko. Ai ke manga o e ke alu e su ese pako ke lua fe wa fa kas. O le pako la e le mafainga lele nga a lele vol kamanga e lele ai papa I vai la lo pala. Io le pako la a kuri le maile e mau ki ngoa ai le maile. O le aeko la a lele la aeko e le aeko e lele lunga le mele se ea. A le aeko wala fie alu lunga le mele il makangi wa aangi le makangi io nga so lo yo kamo le makangi. So eagles look for storms. Ke manga o mia ki kangaka malolosi e surrounding oe. Ke manga o mia avai oe make a deliberate decision. A wo hoi ke fia kama mamafa ke ngofa pea. O ko we malolos I nga o ko mai o kafa. Ele ai ma se se fia la ki ha o e pe fa pe o lo attitude nga. Vai a ke longa nga ke pako. Nga wole ke ngofo ai lo so se a eko. Ke ro fia ai. Io e ke ro fa a wa fa pe ke ngofo mai ma fa pe ko ki ki a so se a eko. Ele ai ma se a eko la ki ki o. A o monga me wa. You need to make a decision, make a deliberate decision to go and be surrounded by strong people. Amen? Lona lua, wo au ke peteli. Ono fai maila ia leo o Isaia, o Elia ia Isaia, no foi nei. O le awal watu yo. Ai fai maila la Isaia, ke le ngo foi nei. Ke le ngo foi peteli o peteli o le falo le tua. Yo, spend your quality time with the Lord in your prayer and your study of the Bible. So se kai lama e alanga e malosi ke malosi lo wolang te talo e malosi le fai kau lo kuspaia a ele a fai o se kai ke le ka kalo le fai kau so kuspaia ele lo por ale si me la fai a oi. Amen. E mga o mia lo ko anga ka kalo mga o mia lo ko anga fai kaula ku sipaia. Yo. Ava pe o se kai le ka kalo. O yo le fa fika o le ala fa le kongu la le ka komia. Le fai kau ko so ku sipaia. Lo na tolu va mai watu Jericho va mai leo Elsaia ngofo ingei. Ava mai Elia ya Isaia ngofo ingei. Ava mai le ai. Jericho, it means the place of fragrance. It's an atmosphere of niceness. It's a growth atmosphere. It's a nurturing atmosphere. Stay in a encouraging, growing atmosphere. I know the atmosphere like surrounding away. Get it out, man. Don't stay there. The atmosphere is negative. Kau mui kangaka kau kakala. Mau te fatu ye toto. Kong le kalesia fa mole. In the church, make sure that you don't start a negative connotations in the church. Because of the atmosphere, it's not a growth atmosphere. Mga umiala atmosphere le Jericho. It's a place of fragrance. Stay in the atmosphere of growth and developing until you are mature enough to handle problems.
make a deliberate decision. O le atmosphere le ke lo inga fe so swangia ke oe manguia lo wolanga. Ya no atu le yoritana. Now Jordan means a place of water. It's a symbol of the Holy Spirit. Water in the Bible is a symbol of the Holy Spirit. We as leaders must be desperate for the Holy Ghost. I don't know as a leader. O le anganga pa io le atua e wha mawhana whana ia te oe na te whautua ia te oe na te taitai ia te oe na te whasino ia te oe. Hallelujah, Lord. There's so much to talk about leadership. O te whai atu wea wea le pia whina. O le wa o mai tātou le tusipa ia. I mea i ka kaunga kua e whai. E manguia i ka kua o langa. Then please do it because this will help you. At the end of the day, we are all servants. We are here to serve the purpose of the King of Kings. Amen. I know you're tired, but I tell you, we need this. Yo kong sai foi. Ile me faina tato eselem ta un kero le mele ka un o ina tato tato to la menefias. Finangalo le tuai tono tato ekalesia. Ya a o ina tato mata pena tato ma ili leona tato ta ila ngalueng. O te fatu ia te oi amanuia tato ngaluenga. E vi ia Yesu. E le vi ia isi tangata e vi ia Yesu. Ale le fo na ta pena o tato wolanga faa ta itai. Because how we lead the church is how we're supposed to lead our families. And whatever happens tomorrow, elema fayonga kako fakamala ile matafa yoe wa mai le tu atato taita ia nga luenga le tu kako kiuke fai makako med ta uno fai fa fikaia ia oto fa ftai ilo oto nga luenga o fai le to ino le fina nga le tu. But more importantly, it's your own personal life with the Lord. E me se foi taita ingolo to lua malau fa now. Hallelujah, Lord. O se tato whalongolongo tato mata puren whaine le weekend. I tell you, le ima se so tato e le tūru mo le atua taito atasi. Ma avatu mea al tangata ia na whai. Ma whailai a mate tono le aingo le atua la na whaamasinonga. E le whaamasinoa tangata whaolaina e o ise oli. Ai whaamasino oe po le alau mea na whai le whaatonunga le na mai a tato e whai. Me voy le fiafine si oli mai le tua. Hallelujah, Jesus. Wa e fa fonga fo ele fe au le fiafine nei. Tangale o e tu ile tua me ngai lo wo langa fa te tai. Things et e loa et te tau ona serenta ya te ia. Me nai te loa et te vai ai, me nai te loa mana o mia lava se fo soani le nganga pa io le tua. Na faile le tu fa mole fa mangalo a o se o a me uma o fa le to no fa mole fa mangalo a mo fiufia o toto ke riso alo wola nei tu inati e te o e so ani mai wa le ai se o tato le tu no mole tua ma matu ia te ia tato ngaluenga o fai e fa ati te ia fa mole fa mangalo a
O mea fo i o te loia le o te vai vai ai. Tu inati e te oe mana o mia lau fisoso ani tama. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ele ai se tu sama o